Moje ime je Faida Burić. Ja sam jako dinamičan tip i pored obaveza koje imam, koristim duge šetnje kao neku vrstu životne rekreacije. S godinama su se nažalost pojavile teškoće sa hodanjem i to mi je postao veliki problem. Prvo je počelo sa bolom u kuku, a zatim je prešlo na koljena i kičmu. Pored otežanog i bolnog kretanja imala sam problem i sa spavanjem. Za bolove koje sam osjećala počela sam koristiti MBL glukozamin hondroitin. Preparat mi je jako pomogao i moje tegobe su gotovo nestale. Lakše se krećem, bolovi su manji, bolje spavam. Za mene kretanje je život, a ovaj preparat mi ga je vratio. Od srca preporučujem korištenje MBL glukozamin hondroitin svima koji imaju probleme sa bolovima u zglobovima. NBL glukozamin hondroitin dokazano efikasne doze u kombinaciji sprječavaju propadanje i pomažu oporavak zglobova.